Dobar dan, poštovani gledalci. U današnjem klipu ću pričati o protestima u Francuskoj i o penzionim reformama koje se u toj zemlji sprovode na štetu građana. Znači, donet je zakon i proguran je u parlamentu da starosna granica za odlazak u penziju ne bude 62 nego 64 godine, što znači da će Francuzi još 2 godine morati da rade dodatno da bi otišli u penziju. To je izazvalo revolt kod velikog broja građana, što je normalno. S druge strane, francuski budžet to ne može da podrži, sve više penzionera, sve manje zaposlenih i veliki su izdaci francuskog budžeta za penzije. I to treba uzeti u obzir. Ono što je očigledno i što ja mislim da gde god živeli u Evropi, a i u svetu u budućnosti ne možemo da se oslonimo na državne penzije, jer u većini razvijenih zemalja veći je mortalitet od nataliteta, veći broj penzionera u odnosu na zaposlene i budžet to ne može da izdrži. Znači, ili će ljudi ulagati u privatne penzione fondove ili u neki biznis da bi im u starosti bilo bolje. Što se tiče samih protesta, razumljivo je da je narod kivan, da je narod besan, ali mislim da će ovaj zakon generalno, kao što i jest usvojen, da će nastaviti da se primenjuje. Sve više inače smeća u Parizu i pacova i tako dalje koji se pojavljuju, s obzirom da i komunalne službe štrajkuju. Pridružili su se demonstrantima, tako da vidjet ćemo šta će na kraju da bude. Međutim, ono što je očigledno je da će svi zakoni u zemljama koje su razvijene, a i u zemljama koje su u razvoju biti takav u budućnosti da će biti sve rigorozniji i da će ljudi na kraju odlaziti sa 70 godina u penziju. To će gledati svetski moćnici svugde da uvedu, da bukvalno radiš dok ne umreš, tako da uglavnom ili ulažite u privatne penzione fondove ili ulažite u svoje biznise. Ne polažite velike nade u državne penzije, pogotovo mi koji sad imamo 35 ili neki imaju 30, nekih 40 godina. Ta generacija koja sad ima od 25 do 40 godina, a i mlađi od njih, nemoj da polažu nadu u državnu penziju, već nek ulažu pare u sopstveni razvoj ili razvoj sopstvenog biznisa ili privatne penzione fondove, jer očekivati nešto od sopstvene države po meni je uzaludno i to je to, eto, a i ljudi će sve kasnije će odlaziti u penziju, ta granica će se u svim zemljama pomerati i na kraju ja mislim da će se ići na to, kao što sam i rekao, da se ne ponavljam, da će svi u 70 godina ići u penziju svugde u svetu. Faktički neće ni stići da uživaju u penziji, s obzirom da je životni vek obično od 70 do 80 godina na planeti, tako da, eto, to je to. Pozdrav!